Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Rat Aphan Lang Ok Asukiron Pot Pini Pai ni Pai Kretroxi Arni Karbi Anglong Autonomous Council Fisheries Department Pen Patir Pipon si Rat Aphan Akijoy Pen Lang Ok Asukiron Jiaphan Dipu Ecocentric Park Along Mai Padupot Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang Chitong Dun si Alang Lirideng Pen Kidugdat Aradaphan Lang Ok Asukiron Padupot Lang Ok Asukiron Amay Along Kachitong Dun Rat Angno CEM Ronghang Kaning Jepon ke Amithang Aking Pen Kacharjap Thekji Aphan si Labang So Lang Ok Asuron Ponlo Kiwang Ji Aning Kan Pen ke Inut Along John Suri isi Lang Ok Asula Pen Aok aso kacipacuji aan mati dana hai hui akijoy pen keron padopon ji pusi rat angno Dr. Tuliram Ronghang lam thiche chak tekang Ruptalin Teron Pidipu News 24/7 Karbi Autonomous Council pen Fisheries Department pen Lang Ok aso akijoy pen keron pon Laso amai lo mai telepon dong Karbi Autonomous Council CEM Fisheries Interest Mudron betnya sahai Lang rapet Karbi Autonomous Council long CEM Nilong kampen akan rapet promosi bisa sahai Sudah para sahai Rapet dengan tukang lembu Lina terhati baik yang dapat dengan ketongdol masa mailong yang kamberat tidak terhai yang dimohon kagaya terhai dapat dengan ketongdol dulu Karbi Autonomous Council kamjeng rapet ini tuh ini kulit tapi untuk baik itu kawan kumar terhai Ujit tua kahai, singong tua kahai, ujit dia kahai, lapenera ketong londu, manpen ketong, dak londusan dia kahai, kabon delega kahai, lapen ke, dana ketong lon emisi, pindah kahai, lapen ke juniti mula kahai, lapen ke, dana ketong lon kusno baterai kahai penceng lok. Dah pilih cuma hari ini, lapan nice long gitu. Dah inteli beti dan sisa kami pencelok nice long gitu doang. Lapan je, ini lah somai long hari ketemu. Karbi Autonomous Council long. Joint Secretary Raja Sorkan hari pencelok. Dah Additional Director lapan je. Director Fisheries Department Officers ke doang, apa staff ke doang, apa yang ke bilik fisheries, abang buang betul, apa yang presiden jatuh. Kata orang yang tapi ini, fish seed feed distribution program orang yang kita don, atau mana kan kata orang dah kalau dong apa ini, kata rupa jadi, kata orang dah dong. Kenalan EM Mudoro neknya kahai kan senang tuhan wajah lah sablah mana begini lah. Lango kasupen penani itu kepanggering self dependent tu loh, nijor buri nijit loh. Kemetang eking kacau jap pang. Lango kasupe jok kan itu kepanggering dan penana lagi. Kiri sialong, ni lagi praktikal sialong klaim bom kuningan sini tarik klaim. Kiri sialang ini tum okaso jokon akeong nai lo suri sia okaso jokon suri silo pulang te ceklejon proxy ceklejon ake blo pulang te la tanal sana pidun pulang te ini tum aan pini pidun mer pulang te itu ilin ke kom nai doji Ilin lo pulang de suri silo pulang de non boda ator paane aro thonda ke dobo kiji per kg 300 into 1000 pulang de itu 3 lakh satanggalongi lapen ke atana bangke itu hala so ana bangke
70-80,000 से तुम किधर चौथे आम के नाम के 70-80,000 इनके लिए तुम 2,20,000 के लिए तुम नेट प्रॉफिट होना ये एक बीघा फिशारी आमी 1,000 मास पुली दिपो पारे बुली कोइसे कारण मो फिशारी बा खान्दिसु মই জবাৰ পৰা কনসালটেন্সি ফি মই লগাইছো যে 1,000 পোৱালি যদি 1 বিঘা যদি ইৰি দিয়ে তাহলে 1 বছৰৰ ভিতৰত এই 1 কেজি হ'ব আটাইকৈ কম হলে 1 কেজি হ'ব বুলি কৈছে 1 কেজি মাছ হলে 1,300 টকা দৰ যদি দাম যদি আমি বিক্ৰী কৰে তাহলে 3 লাখ টকা আমি বছৰত পাম আৰু 3 লাখ টকা পাব আৰু দানা সানা কিনুতে আমি 70-80,000 যাব যে 70-80,000 যদি মানে 80,000 যদি আমি মাইনাস করে 2,20,000 তো নেট প্রফিট থাকে সেইটো বছৰৰ ইনকাম হয় নিজৰ ভৰি নিজৰ থিয় হ'ব কাৰণে এইটো সুবিধাটো খুব ভাল ধান খেতি কৰিলে আপোনালোকে